Hello my friends, nanone nongeye kubasuhuza by'umwihariko. Ese mwaramutse mute cyangwa se mwiriwe mute? Nizere ko aho urimo kureba video umeze neza. Yes, ubu ngubu rero nkaba mbazaniye video imwe ikakaye cyane ewana byahatari. Ubu ngubu rero tugiye kuvuga ku kintu bita incamarenga. Iki incamarenga, mwibutsa ngo niba uza kumva uryohewe uze gukanda follow, hanyuma wongere ukande like. Nanone ikindi cy'umwihariko, comment yawe ndayishaka. Umbwira uti hawakotoye cyangwa kimwe, aha haraburamo iki n'iki. Ushobora kubiza kundusha, ariko ngiye kubwira ibyo nzi ijana kuri ndi. Twatangire ku ncamarenga ya mbere, iyo bita guteka ijabiro. Ndasubiramo ngo incamarenga ya mbere ivuga ngo guteka ijabiro. Umwami iyo yicaye bavuga ko atetse, noneho aho ateka hitwa ijabiro. Guteka ijabiro ubu ngubu byavugirwa ku mukuru w'igihugu ari mu nteko. Nizere ko ubyumvise neza. Niba utabyumvise neza wihangane usubize inyuma. Incamarenga ya kabiri iravuga ngo areshya naho bwakereye. Ndasubiramo ngo areshya naho bwakereye. Nanone umuntu ukabije kuba muremure, abagufi n'abaciriritse bamunegura bavuga ko areshya naho bwakereye. Ariko umenya kumunegura nijoro ubanza bitabaho, kuko ntibavuga ko areshya naho bwiriye. Nicyo kintu gitangaje. Bavuga ko areshya naho bwakereye, ntabwo bigera bavuga ko areshya naho bwiriye. Sawa, twakomeje gace ka gatatu. Incamarenga ya gatatu iravuga ngo gupfa urw'ikirago. Ndasubiramo ngo gupfa urw'ikirago. Iyo umuntu yapfuye bakunze kubaza icyamwishe. Uwishwe n'indwara bavuga ko yishwe urw'ikirago. Abanyarwanda ba kera baryamaga mu birago, nicyo cyatumye bavuga ngo yapfuye ari mu kirago. Nizere ko wakumvise neza akantu. Abanyarwanda ba kera nibo baryamaga mu birago, ntabwo bari barabona ibya matera, ibintu nk'ibyo. Niyo mpamvu bavuze ngo umuntu yapfuye aryamye ku kirago. Kane, turavuga ku gacuma k'amagambo. Ese uki umuntu bamwita agacuma k'amagambo? Kandi n'ubu ngubu ndabizi ko bihari. Ese kuki babimwita? Ni ukuvuga ngo umuntu bita agacuma k'amagambo baba bamunegura uburondogozi n'ubuzimuzi. Ndizera ko bisobanukiwe. Umuntu bita agacuma k'amagambo baba bamunegura uburondogozi n'ubuzimuzi. Uriya muntu bita agacuma k'amagambo ntabwo ushobora kumubitsa ibanga, kuko aravugavuga. Niyo mpamvu bamwise agacuma k'amagambo. Wow. Twikomeze ku ncamake ya gatanu nabateguriye ivuga ngo guhabwa rugari. Igisobanuro cyo guhabwa rugari ni iki? Ndagira ngo ukurikire akantu kandi. Igisobanuro cyo guhabwa rugari baba bavuga urubuga. Muri make ni urubuga baba bavuga. Guhabwa urubuga runini bivuze kukwemerera kwisanzura. Iyo bakuvuze ngo baguhaye rugari
baba bavuze ngo bakwemereye kwisanzura. Twakomeje. Ku ncamake ya 6 haravuga ngo gucika kw'icumu. Muntu wanjye, iri jambo ryitondere uryumve neza icyo risobanura. Ijambo ry'incamake rivuga ngo gucika kw'icumu, rivuga ko iyo abantu bari hamwe bagapfa, urugero bakora nk'impanuka bakagira ute, nyine nawe urabyumva, iyo abantu bari kumwe bakora impanuka kimwe hakagira bapfa, hanyuma uriya muntu uvuyemo ari umurokotse ku bw'amahirwe agasohoka mu iyo mpanuka cyangwa kimwe mw'uwo mutego bari barimo, niwe bita umuntu ucitse ku icumu. Niba wabyumvise neza, twikomeze ku ncamake ya 7 nayo ya nyuma ivuga ngo guca imbyaro. Ndasubiramo ngo ijambo rya 7 nateguye ry'incamake riravuga ngo guca imbyaro cyangwa se guca imbyaro. Ni ukuvuga ko umukecuru bavuga ngo yaciye imbyaro, baba bashaka kuvuga ko yacuze. Guca imbyaro ni ukuvuga ko utakibasha kubyara. Nizere kubyumvishe neza. Ijambo guca imbyaro mu ncamake iyo rirambuye bivuze ngo umuntu utakibasha kubyara. Yes.